Hapdeng kajing ipu iping lapan kut ya kajing kendu basau pesan jong kijaj penriu karbi kibajong basa hapo ka jela Meghalaya kabalong kajing kendu kabashishin sisnem. Ya kene kajing kendu lalam kemat bej da kawai kaseng kabala tip kum ka All Meghalaya Karbi Association lane kabala jukhot kum ka amka. Ya kene kajing kendu lapan long ha kasinong pur dua kabahap hapo karaj marngar Riboy District kabadang hamru hapo kanong po Assembly Constituency. Hakene kesngi lala aru bani iye kejingla jong kajaj ban riu karbi ban penim mat penne pensa ya karyam tenrai karwai tenrai kasyat tenrai kabam tenrai kaktin tenrai bat kumta teter kiblong kejing hikai jong men barim bat kibalong ru kejing pensa jingken mau ya kilong din mandin jong kajaj ban riu kibaim bat kibasyong basa hapo kajela Meghalaya baro kawai. Hakene kejing kendu da kibun hajar ngut kipajba karbi kilawan ban simbenta bat ban peni ya kejingnya teli jongki nakil yang kisnong karbi jong kajela. Lawan ru ban sakhi da kinong mikmat jong kathany kibakentup yoma Vincent Pala UMP ka Lok Sabha Shillong Seat uba Meral Bonsim MLA kanong po constituency uba Jason Saukami Maulong MLA jong Umsning constituency uba Sostenos Sotun MLA jong Jirang constituency bat uba Balajid Rani MDC jong nong po constituency kentup ru ya kinong kitkam bat baro kinong ilam jong ka amka. Hakene kesngi lala aru ban penlong bat ay kejing penku burom ya kisnar nong ikun Hill State bat kum juru ya kinong ilam barat ba jong kene ka kenhun All Meghalaya Karbi Association kibakentup yau Dominic Timung Uchi Krau Timung Ujoy Taro Valerian Hing Timung ubala bam kwai hadwa rublei bat ujai pothang taro ubala bam kwai hadwa rublei. Logan hano kebentar jong kepentingan ini kekasih memlak dan penkelak ke culture memlak dan penkelak ke climate memlak dan penkelak mana ketua kesini ngadang wan abaya keren bat kihe BJP siapang ke ILP siapang ke Sixedel ke komiti kadang wan ngadang lagi kiong ba kemungkinan ke government pemerintah ke kuat ban penwan hak India barok kawai ke ju ke ketin kaju ke culture, kaju ke jengik. Ngadang ikat ba himpan la ban penbiang kaju ke climate. Habaro gawe ke India. Kambe ke besuk ban penbiang kaju ke culture, kaju ke jengik habaro gawe ke India. Ke climate Meghalaya ke fair, ke culture ke fair. Ke climate hapot Chennai ke fair, ke culture ke fair. Ke climate tangan ni hakau tiru kalai fair, ke culture ke fair. Kata gadai ke beauty lene kajing i tenat jong ka demokrasi hapo India. Nam prashnong prathau ke bi ki badan mata kesngi agane gelumpung bejing kendu go besausan jong ka amka im hagane kari ka boble lakarku ini kari India ka bayan ka badan shibun ki jaj benriu ka badan shibun ki tin ke bangi kren bugidan shibun ka culture ka bangi ibut bat kum takata bagi sokemen sibun ni im hagane gari kabai laj lu ni bagin buat ya kan ngam gerkom ka bangi skau dei ke culture ka bangi skau dei ya kan yam ka bet ka bangi skau dei ni im hagari ka bukum kata dilong ki badan box sibun kum kedong sok senong bagi im hagane gari India ka bai hai nei penta jong ka jela Meghalaya ka bai ke jongi ha ka bangi yo badim laj lu hagan negeri kabai ke jungi kadi ke secular country bagi khata ke tin no way kari ke ba nginla aban bot ya laga jong kan yam garkom ya laga jong kan yam ka bet ya kal jong ke culture kari ti ke dustur ke jungi bat ka sakhi na ka bantagan ni kalong kajin pun kubor ka kerpang na kalyang jong ka sarkar India nadu usdem khat khandai spa san thau hak ar pun riu tarik Januari Hagabala Shna Karpang ya Constitution Jonggari India ka bagi kejungi. Hagabala dan kejing itu ka Karpang
Nang kabanta ka jungi kirit pa dulu. Khamtam ke badan hagane ka dong shatei lam mingi. Hag tu ka por ka khot ka diga undivided Assam. Girangat lang hapo jong ka Assam. Kisgi ki por ki yan. Ki bun ki jat benriu gidan. Handai ka ri ka bai ki jungi lamba jungi nong yalam hag tu ka por. Daga jing prakhat jangai ka jungi. Ki labsut aga constitution. Ba daga jing tristam jong ki nong yalam jong ka jala ka jungi. Ki beladan bentah ke Constituent Assembly kum ki jong Reverend JJM ni Kholstroy bat kiwi aga bang ilayo jing itu ka bakarpang lamba jong kharnit ka bahandriu ka 6 schedule ka bang itu ki kolshor ki jongi ki im ni ki jing shat tanrai mentah ki jing shat do mai ki ki jing rai tanrai ki jing shat tanrai haman lagi dong ki than ki raj ki shlong ki jongi dei namar ba ka 6 schedule la ni kharnit ka bahandriu ka don kane gede gejing itu ka bakarpang kabala ai ini girit pat ki badan ha gane gadong shatei lam ini bat khamtam ha gane ke jalla ka bagi ke jungi ni sokemen sibun bagi im ha gane ke jaka ha gane ke khendau ha ka bakala dan gejing itu ka bakarpang nadu ki hima hadu ki raj ki simraj ki bangthai ki raj ki rangba shnong hadu ki darbar shnong bat kumta tercai ni som sarong ya kani bat kaso balong gi baro gi paiba gi paradok prasnam gi parasdong prathau gi badal dongin nang yai pene ya kani ga hok ka bangi ni layo daga mensim ga jingi i daga mensim ga jingi tli ya pi baro kila badan sibun gi jing keren kila badan sibun gi jing persang ban penpat penpra kum gi nong yalam kum gi sya yalam ngimdi ban sya yalam bakala gi hukum kita ni magani kari baro sikata meni ada baisan yang pi lakren ijai bendri karbi bagi in nge shong ya sa hagane gadong bagatai daga jingi i ke jingi tli ke jingi long kawai ngimpat jus ngau bagandon kano ke jingi sho yadan ke jingi kendrum kendram kanung gi sukemen bagi sarong bani i barban yos